Te whei au ki Te Ao Mārama. Maranga mai Tā Robert Gilles, engari kotahi tonu te pakanga kai mua I tēnei I ka whiro e iwa te kaumawhitu tau te pakeke. And I think we've got a long way now, and I think it's about time we settle all these grievances. Ko tā te kaiārahi ā-hapori o Tāmaki ki te Tonga, mō ngā taumahatanga kai ngā pokohiwi o te rangatahi whai muri I ngā murungā ā-waka maha I ngā tata nei. This gangster lifestyle that you all believe to be very glamorous, when we're telling you there's no brotherhood, when we're telling you when the party's gone, there's no one there, when we're telling you that no one comes to visit you, no one comes to see your parents. Kua tata tonu te kura o Tīpene, te huaki anō ki te iwi whānui. Me te aha, kai te pātōtō ke ētahi tauira hou ki ona tatau. Kaina mauna whakateitei o te motu whānui, rarau mai ki Te Ao Mārama. He rā whakanui I whakawahia a Tā Robert Gilles hei tā, hakoa na whakamānawa ka noho mai tēnei tohu hei whakau I tāna e whai nei, kia whai mana tika ia mo te hoko whitu atu matauena. Hei whakawaha I nā kōrero o te wā, kia huri tātou ki pōneke ki tō tātou tangata kia whatitiri te wake. E whatitiri te ahua nei kai te mura tonu te ahi I roto I a Tā Robert. Tēnā koe pēa tau tira, tēnā tātou. He pōhehe pēa tō te nuinga I te ekenga o Tā Robert Gilles ki te pakeke iwa te kaumāwhitu kahanga mutu ana mahi. Engari, I au I noho ki tōna taha I te rā nei, ka rongo I te rā mauri me te rā wairua whawhai ki roto I aia. Ko tēnei mea ko te ika āwhiro he mea kua kaha kōrero tia I ngā rā nei, I nei rā, engari, ka noho mai ko Tā Robert Gilles pēa te ika āwhiro matua o tēnei o Aotearoa nei, me te tino rongo I tana ngākau kipa ki ngā take e pākau ake ana ki te rua te kaumāwaru. E hara tōna toa I te toa takitahi. Ko tā Robert Gilles, he toa takitini ke. I accepted it on behalf of the 28th Maori Battalion and the Maori people. He toki ia kua roa nei e tohea nei ngā he I rongohia ai e te rua te kaumāwaru, e a ki tonu ana te kaumātua, iwa te kaumāwhitu te pakeke, kia whakatikahia te hara. We've been downtrodden for a long time, even the Pioneer Battalion, and it goes back further still. And I think we've got a long way now, and I think it's about time we settle all these grievances. Mō te atua te kingi me te whenua, engari mō tēnā. E ngau tuara, koe rā te mate o te kāwanatanga, ia kāwanatanga. Te hea mā tēnei kāwanatanga e whakatika ai. Ko tana pakanga whakamutunga kia irihia ōkawatia ngā tohu honore ki te haki o te rua te kaumāwaru, pērā I e rātu o ngā rōpū hoia. E hia te roa, e tatari ana mō tēnā, nā hemi henare, I tono, e hia tau ki muri. Ko tā te mokopuna o tā himi henare, pēni henare, minita take o pekātua. Hei āhua rereke te tikanga o Ngāti tūmatauenga, no reira ka waiho nātu mā rātou tērā tūāhuatanga e whiriwhiri, engari kua kia tua hau ki a Ngāti tūmatauenga, e hoa, me whakahono re tātou I ngā mahi a te rua te kaumāwaru. It's got to do more than that before we really get justice, and I think we've got to carry on. Kei konei au kei te pokapū o te whanganui ātara, kei muri I ngā kuaha, e whakariterite ana te iwi ki te whakanui I te kaumātua nei a tā Robert Gilles. E mohio anau, ka hora te hākari, ka rere ngā kupu mihi, ka rere hoki ngā waiata hei whakamānawa atu I tēnei kaumātua. Nō reira kaore kore ka whakanuia tēnei kaumātua e te rahi. Me pērā ka tika, kia ora whatitiri. Nā ka are he kōrero o horeria Simon Bridges I tōna wehenga, a kene pēa ka pōti ke au I te Ropu Act. Koe nei nā kupu whakamutunga Bridges ki te whare pāremata I tōna wiki hurumutu, hei mema pāremata, hei mema mā nahinara hoki. I kōrero ana Whiro ki te ūpoko ōmua o te Ropu Nahinara.
Ko Simon Bridges, te Māori I eke panuku mo te āpitihana, me te aha he nuku whakatematau te aro. I might become an act voter, particularly if my guys are too soft on a few things. Hei tāna he wāhi tino whakatūpato rawa, te whare pāremata. New Zealand has its own identity. We're a great country, we're lovely, all these things that people know, but there's also a complacency. It's also more fraught, whether it's race, whether it's religion. Me tana whāki mai ko tōna tino hiahia ki te tūranga o runga. I would have dearly loved the privilege of being a Prime Minister of New Zealand. I don't mind saying that. And if I look back at my time as opposition leader, we were polling higher than Labour and in a position pre-COVID to potentially govern. But, life goes on. Me te mana whakahaere pūtea. It would have been a great privilege to have been Finance Minister in the next government. But, in the end, I'm 45. I felt like I made a good contribution. And I think politicians can make the mistake of being obsessed with this place we're in right now, thinking everything's about here. E hara I te mea he māma te tirohanga. The things that I did that were the riskiest were generally the best. And so again, I say, look, if you're out there, you're Māori business, you're a startup, believe in yourself, back yourself, take some risks, you'll be fine. Kai te hūnuku te whānau ki Tāmaki makaurau. I'm going on my terms, but actually probably more like Natalie, Emlyn, Harry and Jemima's terms. They'll be real winners out of this. They're here at Parliament today. They've just had a big breakfast with me at the Parliamentary Cafe, which, by the way, I pay for. Ko ia te tōranga pū I tata tonu. Tata tonu ki te minita o ngā take pūtea, tata tonu ki te tūranga o te Premier, engari, auare ake. Ngā hui Wade, Te Ao Mārama. Ko te kai kōrero o te whare pāremata, te āpiha matua katohua e te whare. Ka noho hoki ia ki te tūranga tuatoru o te hunga ture kāwanatanga, whai muri I te kāwana tianara me te pirimia. Engari te ahua nei, kua hoki mai wana pānui harakuhu pokanoa ki te ngau I aia anō. Ko ia te ringa karetao, ki rō pāremata. Davidson. Well, Mr. Speaker, I hope you don't trespass me. Well, the member does know that my rights within here are pretty much absolute. But, Mr. Speaker, that's untrue. You have to follow the standing orders like all of us. That is absolutely right. And if the member reads the standing orders, he'll know that I am responsible for order. Taino atu tōna mana ki nā whakatūtū ki waho I te whare. Putana nā pānui ki waho. Well, this trespass action, so to speak, is both unreasonable and unlawful, and we intend to prove that. I tūtaki a Winitana Peters me nā kaiporotehi hei tāna he tikanga manapore e hara I te hara. Well, this is the kind of thing you do see in banana republics. I nā hea hana whakaaro I tahi atu. I mean, as far as I'm concerned, knowledge is just a twit, as I said. He's just playing politics. There's too many bullies, and they're bullying the wrong ones. And it's Winston Peters that shouldn't be hammered the way he is. In terms of where he's gone to, is a bit heavy-handed trying to identify specific people just because they're recognisable. He's gone too far by singling out notable people. Winston do what Winston does. Fundamentally, it's going to be very hard to believe that you're going to trespass thousands of people. And so, I think the reality is if you were there peaceably, let's move on. You win some, you lose some. Ko te pātai nei, ko wai I hara, ko wai kahore, Tini Molyneux, Te Ao Mārama. Ki te kōrero ki nā take tōrangapū o te wā, kia huri tātou nei ki te kaiārahi takirua o te rōpū kākariki, kia Mārama Davidson. Kia ora Mārama. Tēnā koe. Nā kua unu hea te kai kōrero o te whare tāna hāmene ia wini, tāna te ahua nei he mahi poka noa nāna, ne? Ai, pau, kei te māngai tērā, kāre mō ngā kākariki te tatunga, engari ai he whakaro tāku, ko aku whakaro mō te ture, he orite ngā mema pāremata ki te toinga o ngā kaiwhakahe, kaua e hiki nā te mana tōrangapū o ngā mema pāremata o mua, ki runga I te ture, ko tērā te tino whanonga puno a ngā kākariki. Kāre he tino take tēnei mō ngā kākariki, engari ko te mea nui,
me noho humari ngā mema pāremata ōmua ki te ture, pera ki te toinga o ngā kaiwhakahe o te hunga whakahe. Engari, tautoko koutou o te rōpū kākariki, te whaia te kai kōrero o te whare. Ko tāne nai nei kua hoki whakamuri, no reira he pēhea rā o whakaaro i nāia nei? O rete taku whakautu, kei te māngai tērā tikanga, kei te māngai tērā kaupapa, ai ki oku nei whakaaro me noho humare ngā mema pāremata ōmua ki te ture, pērā ki te toinga o ngā kaiporo tehi. Engari, kua hoha katoa au ki tēnei kaupapa, kare tēnei take he tino take mō ngā kākariki. Kia mātou ngā kākariki me aro ki ngā kaupapa āwharangi, ki te mahi tautoko ki ngā whānau Māori, me aro ki ngā take tāiao hoki, ko hau te minita mō te ārai i te whakarekereke whānau me te koeretanga, ko tērā taku tino mahi. Kei te māngai tērā kaupapa. O kia huri tau e nai nei ki tētahi take tino whai pānana ki tō rōpū, kua whakakore koutou o te rōpū kākariki tau koutou tikana, kia tū he tāne he kaiārahi takirua engari ke, kia tū he Māori hei kaiārahi takirua. He piki take tēnei, he aha koutou i whakatau ai kia tū he Māori ki taua tūranga? Piki paki ki tērā tatunga o ngā mema o te pāti kākariki. Kei a rātou ngā mema tēnei tatunga. Paki mai mo tēnei, ko te mana o te tiriti te take. Mo te wāroa mō ngā kākariki, ka tū te tono ki te whakamana i te mana o te tiriti. Kaore ki te treaty, ki te whakamana i te mana o te tiriti. Anō reira, ai he kupu pai ēnā, he kaupapa pai ēnā, engari, ko tēnei tatunga o te constitutional transformation, ko tērā mahi katoa, te whakatīnana, ki te whakatīnana hea i ērā kupu ki te whakamana i te tiriti. Anō reira, he pai tēnei mahi o ngā mema o te pāti kākariki. Ko pau te wākia tau, engari, tēnā koe Marama Davidson i wēnā whakamārama. Kia ora peata, ka kite. Nā kia whakatātātou mo te wā potoka i tuake tonu, ko tā te kaiārahi ā-hapori o Tāmaki ki te Tonga mō ngā taumahatanga kai ngā pokohiwi o te rangatahi, whai muri i ngā murungā ā-waka maha i ngā tata nei. This gangster lifestyle that you all believe to be very glamorous, when we're telling you there's no brotherhood, when we're telling you when the party's gone, there's no one there, when we're telling you that no one comes to visit you, no one comes to see your parents. Hoki mai anō. Kai te piki haere te nui o ngā murungā ā-waka ki waenga i te hunga rangatahi. Kai te whakaahua te ētahi o auwahara kia whakairi ai ki ngā pai pāpori. I tēnei wiki tonu, e toru ngā murungā ā-waka ki Tāmaki makaurau. Nā wai, ka puta te whakatau a ngā kaimahi hapori o Tāmaki ki te whakawaha i ngā take rangatahi kai te kitea ki ngā hapori puara. Koinei te tahi whakaahua kua rere ki runga i a TikTok, e whakaatu ana i te he, ho ngā rā. It's a lot deeper than just ram raids. E whitu tau nai ho te pakeke o ētahi o ngā rangatahi e mahi ana i ngā tuki ngā waka mururawa, i ngā toa pēnei me hawha. Ko atu i te tekau mano tāra kua riro i ngā kai whānako. Hei tā te kaimahi hapori tā Dave Letele, e hara e nei tu āhuatanga i te āhua tau hou. You know, the struggle has always been there for us. You know, I think back with my father even, you know, he burnt down his school when he was 9. E ai ki ngā tatauranga o te manatū whakahia to ora, ko tahi o ngā tamariki rua te kau i Aotearoa, ka mōhiotia e te prihimana. He toko maha ake te hunga tamatāne i tēnā o te hunga tamāhine. Ānā wai kino ka kino keake mo te tamaiti Māori i mua i te tekau mā whātau te pakeke. So it's not about having knee-jerk reactions, throwing people in jail, and that's going to fix it. Because let me tell you, jail is not a solution. Jail is not rehab. I roto i āna mahi ki te taha o te hunga rangatahi, te tonga o Tāmaki, ka tākia ki ale tele i tēnei hunga kia matara, kai ngaro ki te koraha.
This gangster lifestyle that you all believe to be very glamorous, when we're telling you there's no brotherhood, when we're telling you when the party's gone, there's no one there, when we're telling you that no one comes to visit you, no one comes to see your parents. Kei te mōhio hoki ia mā te hapori whānui ngā tamariki e whakatupu. It's not going to take just one government fixing this. You know, it's going to take community, government and business all working together. Tūmo mao harawira, Te Ao Mārama. Kai te rangirua na whakaro ētahi ki te whakapai kai tētahi īmera e mea ana e tata mai ana ki te wai tuwhera anō ai ngā tatau o te kura o Tīpene ki Puketutu hei te tau 2024. E 2022 nā tau kua hori no te wai kati ai nā tatau ki te kura. Ka mana pea tētahi tono tauira i tuku ki te tāhuho te mātauranga kia huaki anō ai a Tīpene hei kura hourua. Akarima te kauāna tauira o te tau tua iwa me te tau tuangahuru. He kai tō rangapū, he ōpango, he mātanga mātauranga anō hoki kua puta i taua kura i te wai aia. Ki te whakakōrero i tēnei take, e kōrero a pi hopa te kitohi pikāhu kia mātau o Te Ao Mārama i kō wake nei. I timatau ki te pātai, ka hia nei te roa o tā te taria minita Chris Hipkins, whakahaere i te tono a te poari. E hoa, kua taike tā mātou tono ki te minita o te mātauranga. Hoino tā mātou ka tāria te wā, ka tāria te wā. Wana apiha katoa i whakai katoa mai ki tā mātou tono ki ai. Engari tā mātou tāria nei, ke huitahi mātou ko te puari ki aia ki te minita o te mātauranga. Ona tēnei tā mātou tūmanako he atu nei. Nā kai te noho tauwe he tonu ētahi o nā ākonga ōmua ki te huakitanga o tēnei kura. Ka pēhea kōtou e mohi o pūwai ka whaihua. Ko tā mātou ki a rātou, ko te tūwhera kau te kura o Tīpene a te wā e tikāna. Ko tā mātou ki a rātou, oina ka tārea no ki te wā, oina tā mātou ko te timata ke mātou te whakapaipai hāre te kura. Ngā whare noho, ngā whare karaihe, oina tā mātou tēnei ki ngā taumahatanga ki a rātou. Ko tika ke te hāre o te puari i roti i tēnei hui koe, ka tūwhera ano, ka puare ano te kura o Tīpene. E ai kia mātou, ki wā mātou rangahau kone atu i te rua rauna ākona i te rārangi whakauru ki te kura. No hea nā tauira nei, ka tahi ka rua, ka āhei a tauiwi ki te tuku tono? Ko tika tēnā kōrero, ko tai atu ngā kōrero ki te ao. Hoena ko te tatau e nui haere ana, ko ngā mea hia ana ke tono mai a rātou tama ki te kura. E hara te charter school. Ona tā mātou ki te minita o tā mātauranga ke tuana te kura motuhake. I raro iho te ture, e raro rānei i te hāhi. Hoena tā mātou, ona whakai mai te minita ki ngā kaupapa e ruana, engari kei ai te kōrero, ina tūwhera te kura a tērā atu tau. Ara ko pihopa te kitohi pikāhu tērā. A kua tōpū atu ngā uri no Ngāti Ngā Raranui ki wai te tīmara i rotorua ki te ako i ngā mahi raranga. E whakahaere hiana te wānangai e te mātanga raranga o te aroa a Donna Wairiki kia kore ai tēnei mahi tuku iho e ngaro. Whakaako i te ā-pōpō kia kore e ngaro. And do that right along. Kai te mimiti haere te tōira rangatawhito, he oi kia kore te tahi kui, kia waihonoa. We're going a lot into contemporary and a lot of the tradition is getting lost. We fold. Rua te kaumāori matau a Donna Wairiki e raranga ana, ko Emily Schuster i ka āwhiro kairaranga no te aroa, tōna kai ako imuara, whai muri i ngā tau e whitu i ahitreiria, i hoki mai a Wairiki, ki tana ūkai pō, me te manoko nui, kia whakarauora ai te toi, o nehe rā, i wainga i tana whānau, me ana hoa. I think it's a loss of the art. A lot of people are depending on Google. How many thousands of Māoris have we got living in Australia? They haven't got contact with the materials that we have in New Zealand, and so they're just replacing. Kore e ngaro tēnei mumu mahi. Kia mau tonu e tātou ki tēnei mumu mahi. Ko te mea nui ko ngā tāngata i roto i tērei wānanga, te tainga mai i ngā rangatahi ki te ako i tēnei
momo mahi. Then this will come back. Ko kingi au pauri, no tūhaurangi ngā te wāhi au, te mokopuna tuatoru o Emily Schuster, e mutu ana te rā tuari ma rāranga ai, tana pēke. It's special to me. Like, I've enjoyed the experience. I've done weaving at home by myself, but this is like the first proper class that I've been on, and so I'm just trying to take as much knowledge as I can that my roro can handle. My kids now are, in their late 20s, early 30s. They want to know a bit more about their culture and stuff as well. And as soon as I told them I was doing this, the first thing they said was, "Dad, you need to teach us." E toi tawhito te raranga huri I te ao, nā ngai Māori I mauria mai ngā mātauranga ki Aotearoa I te tau kotahi mano urua rau. Ko te hangarau e mi hei whakaore I te tangata, pērā I te tauira, kupenga, rau te take nui o te raranga I taua wā. Nā wai, ka whakawhanake te toi I taumata anō, arā te whatukoro ai. As long as there is children or rangatahi that are interested in doing this, then it won't be forgotten. I'd like to come here one day and sit down and watch these ones that I'm teaching teach. Ai te mutungo te wiki, ka tākoha te nuinga o ngā whāriki me ngā korowai ki te marae o Waititi. He roni waikato, Te Ao Mārama. E whakamatua no te haere ake nei, e taro ana, ko tētahi take o te matatiri me nā matapai huarere ki tōro he āpōpō. Tauti mai anō. Te āhua nei, ko tangohi atu te waiata tuatahi o te mata kōkiri I whakaputaina e te matatini I te rā nei. I roto I te kaupapa whakaputaina waiata toa e 50 mai nā tau 50 o te matatini. Ko tore te kiore, he whakaeke nā te karu o mātātua, he whakawātea hoki nā puke ahu o te whakanui atara I mahi I te whakataetai Adam Pass I ngā rua wāhia I te tau iwa te kaumārua. I te ata nei, I whakaputaina he rerenga hou o te waiata, nā te kai waiata hip-hop reo Māori nei arei ki Spotify, ki Apple Music. E whakahetia ana te rerenga o te waiata e ētahi kaituku kōrero ki te whārangi pukamata o te matatini. Hākai te tūna pihi o ētahi kaitiaki nā tikana o tūhoe, nā o rātou kuia te pātere I tito mō ngā hoea I haere ki te pakanga I o rākau. Kai te whanga kia whakahoki kōrero mai he māngai o te matatini mō tēnei take. Ahoe anō ki ngā tohu a tāwhiri mātea I nāia nei, ri te tonu te huarere I tēnei rangi ki kātaia, ka tāmaru I ētahi wā. Ka paki mo te nuinga o te rā ki Tāmaki makaurau, mārire noi ho te haukapa puhi ki Rotorua, he rangi keke au ki tūranga nui a kiwa rua te kau ki ngā motu. I tuatu nā kapua ka rere noa ki pōneke hai te ata he rangi a tāhua ki reira, no te nota te haupapuhi ki whakatū, o tautahi, ka mahea ke te kohu hai te aiahi, ka kōmaru I ētahi wā ki tāhuna, he rangi pai huarere anō te matapai ki waiho pai. Akāti, mo te whānuitanga o a mātou kaupapa toro atu ki te tau pānga a Te Ao Māori, tirohea hoki tā mātou whārangi pukamata. Te waiata tira, te poho o tōku tikana a te kapahaka o te hokowhitu atu, e tau poki ake I te hōtaka I tēnei pō. Atu ia mātou katoa Te Ao Mārama, kia āio, kia Māori ori hoki te noho.
te kapa